mbabwire wo oreroka n'umukristo yavuze ngo ndayibarungikira iyo message kandi nabyo nigeze ndamubwira gusanditse Imana nabi yakimatanije nayi mugabo ntacu n'Imana izo kuziza ibyo utazi ngo amahoro y'Imana mama Anita nagira ndabasabe ndabahe umutwaro mumfashe gusenga musengera urugo rwanje rurageramiwe jewe umugabo amaze imyaka 6 hanze yaratwunguruje adupangira aho tuba none ubu araheze imyaka 3 ndi muri zuguru yiwe inzu ntakiriha aha nabuze naho ndi butungire abana mumfashe gusenga Imana idufashe muri ibyo bibazo turimo uyu mugore afite ukwizera umugore afite telefone uyu mugore n'umuyiga umugore afite umugabo akorera amadolari sibyo mugabo ari muri zuguru y'ubuzima kukwizera ko yaravuze ati mumfashe ndonka ntungira abana iyo umaze kuronka ahantu utangira igitekerezo cyawe utavuga ngo kandi nigeze kubigisha kuri unumuvumo n'umukoshi ikintu uribugira ngo uzakigumya mu mutima wawe ubwo nutakigumya ukagisora kizogutaranga n'umuntu ucaye kugutume wicuza mu buzima bwawe nabivugiye iki ariko iyo umaze kuba umukristo ukandika mu kiraya cyawe ukavuga uti no ndahashinze iki kintu mana ukibona uwo mugore yanditse iyi message itariki 16 z'ukwezi kw'indwi wenyine ubwe waje kuyihinyuza yanditse iyi message itariki 16 z'ukwezi kw'indwi hari ukuntu rero Imana izi gukora ibitangaza mu gatanga ndiko ndasenga ariko nasabye Imana imaze iminsi ubundi ifite uburohe bw'umubiri kandi ibintu naheruka kera cyane kweri ibintu by'amaziko ingendo ubundi nagiye kubona ko namaze kubikimuga cyo kugenda nayo babwiye ndavuga Mana numva nagarutse mu kire cyanje cyo gusenga n'ikimenyetso cyuko wari kumwe nanje muri iyi minsi nabise nagenge mugari ukuntu iyi mitwaro yanyu mutanga hari mitwaro inaniza nk'umuntu yananiwe n'urugo nzu umubabaro kunanirwa n'urugo nzi ko ushobora kwitwa indaya utari indaya ariko wera ko umugabo yagutereranya abana ushobora kugendana n'umugabo wumva ko mu buzima bwasuzuguritse cyangwa ukicara ahantu utokwicaye kubera igisuzuguro kimwe cy'ideni ufite umuntu ufite ideni uri umugore akaba ari umugabo waje ahubwira umuja wiwe bikemera kubera gutinya mugana arabwiye mwabagore nimuzosubire mwebwe muzobikora mwarumvise inaye yanje cyangwa mvise ibyo nababwiye muzamuhe mukimana izobadiha kabiri kubera iki uwo mugabo n'ubundi cyagi ugombye kumwikura ko agwa facture y'ibyo mwasangiye byose sinagiye uwo muntu ko yaba amafagitire y'inyama yanguriye nazimusange amafagitire y'imoto yandihira arambwira ati nabanye kugomba ati nubundi mu baragomba kugutora ati rero nabonye yuko wewe ugomba kuncanganikisha so ndagwaye factire y'ibyande byose wari kandi wewe urazi ko atawunsinda mu magistra ndamuhaye 10,000 ariko rero nuwo muvumo tukubwe ko mu gihugu cy'u Burundi niyo mpamvu mu magistra byase keshi ngunda kumuvuga byase ko sinetse kumubabarira no byase ko niyakira kuri ko ari mu magistra bene ko ari serugo mugabo mwiza rwose agizene ndavuga ni none uwo mugabo nigeze yikangura ngo amaze ati wa mugabo yamera wayamuhereye niyigeze yikangura kwa rukunjisha n'ukuntuka gusa mugabo kubyukuri nari no mukarenganya ko mugabo yari yambonye yumva amakuru yanje we wanyishiramo akamutuna ati ko mushe tuzoryamana mugabo asanga nawe arasuzuguritse kuri jewe naho noba nkenye gutefuma mboha sinoryamana nawe nico kubonda sibyo nukuvuga iki uko burya ano mugane baca mu kirundi ntaciriye ngaha mugabe shimuca muwumva muganda babwije ukuri sibyo kandi umuganugana kariho mwabagore mutihenda ngo mwica agaciro kanyu agaciro kawe kazogaragara nubaho utunganiye Imana mwishimana izogukura igisuzuguro uwagusuzuguye yicutse